remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see, and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Id-dinja tilfet wieħed mill-aqwa xjenzati ta' dejjem. Ix-xjentist Stephen Hawking imut fl-età ta' 76 sena. Il-fiżiku Britanniku ta' fama mondjali kien magħruf speċjalment tat-teoriji xjentifiċi u x-xogħol tiegħu dwar black holes u relattività. Dan minn barra diversi kotba li kiteb fosthom A Brief History of Time. Hawking jibqa' magħruf għal kapaċità tiegħu li jeleb l-isfida ta' problemi fiżiċi. Fl-1963, fl-età ta' 22 sena, is-saħħa ta' Stephen Hawking ditbatti, hekk kif sar magħruf li kien qed ibati minn forma rari ta' motor neuron disease taħt il-kategorija tal-ALS. Din il-marda l-ewwel waslitu għall-użu ta' wheelchair u wara anke kellu bżonn apparat speċjali biex ikun jista' jitkellem. I think everyone wants to understand how the universe works. U kien ta' ispirazzjoni għal bosta kif minkejja dawn il-problemi f'saħħtu fejn ingħata snin ostra bista ħajja u għeleb kull riżultat mediku fejn baqa' jikkontribwixxi fid-dinja tax-xjenza sa meta sfortunatament ħabbar il-mewt tiegħu kmieni dalgħodu. Stephen Hawking miet fid-dar tiegħu viċin l-Università ta' Cambridge fejn wettaq uħud mill-aqwa studji tiegħu dwar black holes u l-univers. Il-konferma ta' telfa tiegħu ġiet ikkomunikata mit-tfal tal-professur stess, Lucy, Robert u Tim, fejn qalu li Stephen Hawking miet fid-dar tiegħu stess f'Cambridge fir-Renju Unit fis-sigħat bikrin tal-4 filgħodu. Fl-istqarrija huma tennew li jinsabu ferm imnikta wara t-telfa tal-maħbub missierhom. Żiedu li hu kien xjentist kbir u raġel straordinarju fejn ix-xogħol tiegħu se jibqa' ħaj għal numru twil ta' snin. Il-kuraġġ u l-persistenza tiegħu maġuna mal-intelligenza u l-umorizmu tiegħu inspiraw nies minn madwar id-dinja kollha. Kien hawnhekk fejn it-tfal ta' Stephen Hawking kwotaw lil missierhom fejn kien qal ma tantx kien ikun jiswa l-univers kieku mhux għax hu d-dar tan-nies li tħobb. Il-ġgant fid-dinja tax-xjenza kien ukoll ħasem f'diversi serje ta' televiżjoni popolari, fosthom The Big Bang Theory u The Simpsons, fejn fl-2014 kien ukoll ħareġ film dwar ħajtu bl-isem ta' The Theory of Everything. L-Amministrazzjoni Amerikana l-Arjonautika u l-Ispazju, NASA, ukoll fakret il-ħajja ta' Stephen Hawking, partikolarment meta fl-2014 mar fl-International Space Station. Just a set of rules and equations. It has been a glorious time to be alive and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution.